cheng ma ti le leng var suk te ro se ani hai he camera lo ro ani hai he boizana ding chun an lal beranimo tu kum hun sunga khan kum lim pa khom nisin la ei ni hing lai ngai pandam thara HSA unit members tu hai chun nam le se taken metric khom nisin la ko sam pa ni khom nisin la exam hai nei thia ei u nau manipur te nga hai ro chu khang po sam pa ni hai le po som hai kha exam thai no tam ta ko man te chung la chun ei ni hing lai ngai pan photla ngam tu hai mi klom te nin la kom result tak tak hai nung su puya voi zan na hin choi moina thil pe ka heng nei tu mai che sen musitum ta khom sen la hi presentation he aman tamle lu khomei present hin oding chewin ya in mail hai tra in mail hai ang hi in chok ding nu lang chukan in chok seng no ding ania thoi tu hai ani sim gam voi zan hin atam ta manal ta moi tam ai hang shi thei no ai yung presenting chau ni sin la Rangwal asa su kan hun khang nei sin la presentation tan kha ole thu tam shil ta lo in presentation king present na hai hang nei ha le ta choi tu tam ta kanu ma chu tu kuma ai to par pa class 12 to par ni bok chu chon HES team education secretary ni bok ama hin pol som hai hi thu je khi mi juk tiam lang pek sin na chu chun ama mi juk pe ha sin na thang ha Miss Marcy Hart itum runalek tunu zarin Paul Som second division pass ya nahi HSA ngai ban unit chun lon puina inyan dirna in hi ngai hutna thuji moi hi an han cha marking pe yakom lord kimna tha dongnok pe theiting in disam na insam tak le alo clear jingche pass from 22 May 2023 lan pu 3 October 2024 silang yun jika tu anang setengah kan ole tu kan kain kim lang na nei ka ta chuchun apel lan pek puk ngen ai HYA President Secretary ai coding mission la kim lang na nei ka te Mar Student Association ngai pan unit Mr. John Moore Parlin Mar itum runale khunu sarin polsom pani first division a pass thia yum he HSA ngai pan unit chun lompuina in entirna in hingai hutna thujing moi he anlan cha mating peyakhom floating na tra dongnok pe ding dongnok pe thei dingin disangna insang takle alo kir jingche paskum techniku tanga sang hi le som ti pali pek hun 3 October 2024 President Alvar Moy Changsan Secretary Lesson Suk Changsan Education Secretary John Moore Parlin Mar camera gila ole athuji khachu kim tada leitan angno an ang vong thowa tu hin hi momentum in lan pe tu dingin block team from vice president ni bok chuchun unit any HSA unit team from advisor ni bok pulang nun lim ang kaun la sang tu
ขันแคมราค่ะโอ้เลยไอ้นี่ของกันล้อเรียนอินจุงอาเสียงให้อันนั้นอ่ะไอ้เชียเสียงให้เห็นอินจุงอาเห็นอาเสียงเสียงอาเสียงดึงในเสียงลาผมนาให้กันติโนอาคนกลางสุมเฮงชัตุเลกูฟันเช่นของสุมเฮงชัตุอินหงนี่ไปของไอ้หังเริงาจะเจ้าเกละมาติ้งไปของอินจุงนาเห็นอินโลปติงของมาอันโลของมาโลติงนาอินหงจังไปหัวนักผมไอ้ก็สูงไอ้เวียงมานี่พูดตุยคริสิงากัลโจยาไอ้ดำลายชิงนนอลีมากัดจูน้ำตาดิงาอินหิกนาในดิ่งดิสักนาไอ้หลานเจียวดิเซียนลา